Već je toliko dana i skoro će zima, prigiba se zemlji grana, a dice još nima. Zaplakali škojni bili su. Sporno je bilo da je maslina nije bila u njegovom terenu, nego je bila u državnom terenu, a iste stvari koje su se dešavale na tuđim zemljištima, mi smo izašli u susret vlasnicima da je one masline koje su se trebale skinuti premjestimo njima u maslinik, da ih se ne unište. Oko ove masline niko se javio nije, tek 5 dana nakon rušenja same masline je se digla uzbuna zašto se ta maslina rušila. Ja nisam poljoprivredni procjennik kolika je starost te masline. Za mene je stablo koje stoji na trasi projektirane ceste. A onda nakon njegove reakcije ja sam gospodinu vratio korijen od iste te masline koje je on sad posadio u svoje zemljište i dobio maslinu koja u stvari nije bila njegova. A još da mu ja sadim... Neka je onda sa strane, ja mogu slika da je sa strane. Nisam znao da je sa strane, ja sam dobio informaciju da sam sad. Ajde, radite. Ajmo mi. Evo, čeka da se maknu. A ja vas molim da baš to snimam. Idemo mi. Već je toliko dana, a dice još nima. Prigiba se zemlji grana, a dice još nima.